Lada bang Edi, thay cái làng mê số sedon mari yo. Lada bang Edi, decoration subcommittee ya, yang penting dulu yo. Oke, lada yo langsung Edi, lalai dari lifestyle dari pi lang Edi. Bini decoration makan lapi lo. Mohor kecil ni pakai Edi, lada bang do. Lada bang cek posisi beng si Edi, lada bang kang di thay lo. Yo. Mohor kecil ni pakai lo di. Oke, lada dolang yo, anung Edi. Subcommittee ya bang Nodi. Ladang ini tumlong ladang bang Ado erlo yo. Ladang belakang cubu pulau ini tum edi ladang ke PP ni lahai tibuk hai tibik hai lamar edi. Lahai bang ke deng ceret pulau di ladang ke kibu kalau ce pini pini edi. Lahai bang ke kangrau le yo. Ladang lami pikan. Tu lahai busi labit tu. Busi labit tu lo nelibut pada nasi doma memang. Alon pancol lo berarti di Asia sab dulu mati di. Mungkin lah rum bangke, yo mirse dulu. Oh, tapi bangke pu colo, kita kesang apa colo. Mungkin ladak dolang ada. Ladak bangke hedi, ladak bangke, nanti tu melat teklong lo, melat tok tan lo. Office of the Decoration Subcommittee lo. Indeng F52 and KYF 2026. Dah bangke nang letung lapuang pedi. Ini kecu hormu cawan noi. Ladak kayo nai ni sarno ladak nang letung foto CN noi. Video channel pon noi. Inge halapu dah dolang ya hade. Betul lah inge ladak dolang yo. Mohor cine pathai. Lah mo. Langsung thay bay dulu lah, bang Edi, mohon kecil ni pathai lo. Langsung mira pu Edi, nang mi pikan tu. Lap pi miyong theo, amian ni. Lamian pi miyong deh. Pi amian ni. Oh, jo. Ang paradi ke lam eso se lagi tum habis jota do lah bang Edi. Jo som player lo. Ya, bang ke jual bon gitu so si mandi. Edi, abon do pikir. Bang ke thank you pasti pura glop colo tapi tadi abon tu di. Nih. Keladak dolang ngomong punya